Allah Taalaga mактоо шүгүрлөрдү, пайгамбарыбызга салаваттарды айтып сөзүмдү баштаймын. Манас телеканалында Дин жана жашоо программасы жана аны алып барган Уланбек Калмырзалуу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз дин коргоого негиз алган негизги баалуулуктар же болбосо зарурата камса деген теманын айланасында сухбат кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде окутуучу доцент Найыл Карагөз агай келди. Хош келипсиз. Жана ошондой эле котормочулук кызматта Манас университетинин теология факультетине кенже илимий кызматкер Шахмардан Орунбеков агай, сиз да хош келипсиз. Агай, ушул деги эле айтып калдык, ошо зарураты камса же болбосо 5 негиз же дин коргоо алган негизги 5 баалуулуктар депчи. Ошол эмне, ошол боюнча ачыктап айтып берсеңиз. Teşekkür ederim. Bu vesileyle Medya Manas seyircilerimize de saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Bu 5 esas aslında peygamberlerin getirmiş olduğu ortak esaslar olarak kabul ediliyor. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen dine biz tevhid dini diyoruz. Tevhid dini bütün peygamberlere ortak esasların gönderilmiş olması anlamında bunu kullanıyoruz ki tabii ki temel kavramı tevhiddir. Bunu aynı şekilde İslam kelimesiyle de ifade ediyoruz. Burada Allah'ın gönderdiği, insanlar için göndermiş olduğu dindeki temel korunması gereken esaslar bunlar. Bunları şöyle sıralayacak olursak, can güvenliği, canın korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması ve dinin korunması şeklinde sıralayabiliriz. Bunlar hem insanın bireysel manada varlığını sürdürebilmesi için hem de toplum açısından bu toplumun varlığını sürdürebilmesi için son derece gerekli, önemli hususlar ve bunlar aynı zamanda hem dünya hem de ahiret saadetimiz için olmazsa olmaz temel esaslardır. Агайыбыз сөзүн башында жалпы көрүүчүлөргө ысык саламын жолдоо менен сөзүн баштады. Бүгүнкү ушул талкуулап жаткан темабыз дин коргоого алган негизги баалуулуктар. Алар кайсылар десе жан, акыл, жан дегенде өмүр. Өмүр, акыл, урпак, мүлк, мал мүлк жана дин деп атап өттү. Негизинен адамзат бар болгондон бери Алла Таала жиберген жалгыз din бұл тавхид дини. Ушул тавхид дини менен канча пайгамбар жөнөткөн болсо, бардык пайгамбарлар алып келген ыйман негиздери, ишеним негиздери оп-окшош болуп келет дейт да. Ушул тавхид дининин адамдарга жүктөгөн милдеттер, жоопкерчиликтер өмүрдү, мал мүлктү, урпакты жана акылды коргоого түздөн-түз байланышы бар дейт да. Тагыраак айтканда ушул дин жогоруда айтып жаткан тавхид дини акылды, урпакты, жанды, өмүрдү, динди ушул 5 негизди коргоого түздөн-түз байланышы бар дейт. Толугу менен коргойт дейт да бул дин. Демек ушул 5 негизден улам ошол тиги башынан баштап биринчи пайгамбар Адам атадан баштап пайгамбарыбызга келгенге чейинки негизги ушул биздин тавхид дини ушул 5 негизге түптөлүптүр да. Ошол 5 негизди айтып калдыңыз, ошо жан, акыл, мал, мүлк, адамдын дини депчи. Ошонун мындай иретте биринчи өмүрдүн корголуусу же өмүрдүн, же адамдын жанынын коопсуздугу деген эмне, ошон кантип корголот, ошодон айтып берсеңиз. Can her şeyden önce Allah'ın insanoğluna emanetidir. Dolayısıyla İslam alimleri çocuk anne karnına düşer düşmez artık onun için bir hak oluştuğunu kabul etmişler. Dolayısıyla kişinin can güvenliği fıtri bir hak olarak kabul ediliyor. Ve bu hak herhangi bir soy, sop, siyah, beyaz gibi insan türleri arasında bir ayrıma gidilmeden bütün insanların hakkı olarak kabul ediliyor. Doğuş daha henüz daha anne karnında dediğimiz gibi düştüğü andan itibaren insanda bu yaşama hakkı oluşmuş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş zamanlarında bile çocukların, kadınların, mabetlere sığınan insanların haksız yere öldürülmelerini yasaklamıştır. Bu anlamda biraz önce söylediğimiz işte anne karnına düşen bebeğin kürtaj yoluyla öldürülmesi, kan davaları, intihar gibi
insana zulmü veya insanın kendi canına son vermesi gibi can güvenliğini tehdit eden, tehlikeye sürükleyen herhangi bir davranış dinimiz açısından yasaklanmıştır. Yine terör, anarşi gibi insanların güvenliğini ortadan kaldıracak kanun dışı hareketler yasaklanmış. Ve bir hayata, Allah'ın vermiş olduğu bir hayata son vermek dinimiz açısından son derece büyük günah olarak kabul edilmiştir. Ошол жан бул баягы диндин 5 негизди коргоосу дегенден биринчиси ошол жан, өмүр. Өмүрдү бул биринчиден ала турган болсок дейт, жанды бул Кудай Таала тарабынан берилген дейт да. Ошол жандын коопсуздугу жана кол тийбестиги бул энеден төрөлгөн ар бир наристеде эле эненин курсагында ээ болот дейт да. Мындайча ошол укукка ээ болот дейт. Андан кийин ислам дини тынчтыктын дини болгондугу үчүн ошол жанды, өмүрдү коргоо үчүн тынчтык учурунда болсун коопсуздугун жана кол тийбестигин дайыма кайсыл жерде болбосун сактайт. Ошол эле учурда өңтүсүнө, улутуна, уруусуна кандайдыр бир адамдык табигый эмесине кара болбойт дейт да. Кандай адам болсо, ал кара болсун, ак болсун, ким болсо болсун, ал ошол жогорудагы өмүрдү коргош керек болгон коргоо ичине камтылган дейт да. Анын коопсуздугу дин аркылуу сакталган дейт. Жада калса согуш учурунда дагы ошол адам баласына ошол душманда кыйноого алганда деле алардын органдарын кесип, кандайдыр бир бурчугун кесип, ушул сыяктуу туура эмес көрүнүштөрдү аялдарды өлтүрүүгө, кары картаңдарга кол тийгизбөөгө дагы дин ушуга чакырат дейт да. Андан кийин мисалы бир боюнда бар аял боюндагысын аборт жолу менен алдырып коюусу дагы бул динде чоң күнөө катары эсептелинген дейт. Кан кууп, өч алуу ушул сыяктуу нерселерди жоюп, ошол эле учурда өзүн өзү өлтүрүүгө дагы ислам дин тыюу салган дейт. Жашоо укугуна каршы терроризм жана анархия сыяктуу кылмыштарга дагы тыюу салынат дейт. Ислам дини мындайча адилеттүүлүктү орнотуп, бул ушул 5 баалуулукту коргоодо адилетсиздик менен бир адамды өмүрүнө кол салуу, ага зыян келтирүүгө тыюу салып, ислам дининде булардын бардыгы эң чоң күнөө болуп эсептелинген дейт. Ушун менен кошумча катарында демек адамдын өмүрү өтө кымбат экенде бул жерде баягы айтылат эмеспи? Аятта дагы бир адамды өлтүргөн адамзатты өлтүргөнгө барабар, бир адамга жан берген тирилткен адамзатты тирилткенге барабар. Биз ушунун негизинде дагы баягы дарыланууну дагы кошсок болчу да, демек адам ооруп калса дарылануу дагы бул диндин негизги буйруктарынан бири десек болчу да анда. Экинчиси акылдын коопсуздугу же акылдын коруусу деген эмнени айтсак болот? Evet, akıl Kur'an-ı Kerim'de herhalde en fazla geçen kelimelerden bir tanesi olsa gerek çeşitli versiyonlarıyla birlikte. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli işlek akla vurgu yapıyor. Yani doğuştan insanoğlunda ayırt edici özellik olarak bir akıl var. Fakat bu aklın kullanılması esastır. Kullanılabilmesi için de sağlıklı çalışması gerekiyor. Çünkü Allah insanın aklını muhatap alıyor. Aklın iyi ve kötüyü ayırt edebilme özelliği olduğu için kişinin dinen sorumlu tutulabilmesi için bu iyi ve kötüyü ayırt edilme özelliğine sahip aklın sağlıklı olması esastır. Aslında sorumluluğun ikinci şartı olan ergenliğin de yine akılla doğrudan ilişkisi olduğunu görüyoruz. Çünkü ergenlik dediğimiz yaş durumu aklın artık sağlıklı çalışabileceği, sorumluluk taşıyabileceği bir olgunluğa ulaşmasını ifade ediyor. Çocukların sorumlu tutulmaması bu anlamda aklın yeterince olgunlaşmamasıyla ilgili. Bunun için de Allah'ın kulunu muhatap almasına vesile olan akıl dediğimiz özelliğin korunması esastır. Eğer akıl çeşitli durumlara, maddelere, olaylara maruz kalarak
bu iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme özelliğini kaybedecek olursa işte o zaman muhatap olmaktan çıkıyor. Onun için de dinimiz akla zarar verebilecek işte alkollü içki tüketimleri, uyuşturucu maddeler, kumar gibi aklın kullanımını tehlikeye düşürecek işte bağımlılık yapan her türlü nesne, aklın çalışmasını tehlikeye düşürebilecek her türlü duruma karşı tedbirler almış ve bunlara karşı aklın korunmasını istiyor. Yine aklı örten bir takım durumlardan bahsediyor mezhep imamımız İmam Maturidi. Kibir, inat gibi insanoğlunun aklını sağlıklı çalışmasını engelleyecek davranışlar gene yasaklanmış dinimiz açısından. Bunların bir diğeri de taassuptur. Bir inanca, bir kişiye, bir duruma, bir mensubiyetimiz olan herhangi bir şeye körü körüne bağlanmak taassup olarak nitelendiriliyor ve bu da aklın iyi ve kötüyü ayırt edebilme özelliğini ortadan kaldırıyor. Bağlı bulunduğunuz, taraftarı olduğunuz kesim, kimse o neyse işte, sizin aklınızın sağlıklı çalışmasını engelliyor. Onun için de taassup da din açısından yasaklanmıştır. Aslında burada taassup dediğimiz şey de doğuran cehalettir. Bir ikincisi de dediğimiz gibi inat ve kibirdir. Bunları dinin yasaklaması dediğimiz gibi aklın sağlıklı çalışmasını engellediği içindir. Olaylara bir de bu açıdan bakmak gerekiyor herhalde. Diğer taraftan aklın sağlıklı çalışabilmesi veya aklın korunması demek hayatı kolaylaştıracak, kulluğu anlamlı kılacak yönde aklın çalıştırılması anlamına da geliyor. Böylece insanoğlunun bu aklının nimetinden, aklının vermiş olduğu avantajlardan yararlanması ve kendini bu tür becerilerle donatması gerekiyor. Ошол жогорудагы din коргошу керек болгон 5 баалуулуктардын биринчиси өмүр болсо, анын экинчиси акыл. Ошо акылды Кур'ан-ы Керимде назар салып карай турган болсок, акылга аябай басым жасаган аяттарды көрсөк болот дейт да. Акыл деген сөздү колдонуп туруп, акыл калчабайсыңарбы, ой жүгүртпөйсүңөрбү деп Кур'ан дагы ошол акылга аябай басым жасайт дейт. Ал эми акыл бул кайсы бир инсан динди тутунууда акылы сөзсүз шарт дейт да. Мисалы балагатка жеткен кишинин балагатка жетүүсү жана ага акыл эстүү болуусу шарт коюлган дейт. Bir dindi tutunuуда, исламды тутунууда ошол акылы болсо, балагатка жетсе, андан кийин ага жоопкерчиликтер жүктөлөт деп жатат да. Анан акыл биздин жакшы менен жаманды ажырата билүүбүздү жөнгө салган бир эме дейт да. Жөндөмүбүздү аныктай турган дейт. Аны жашоонун жеңилдете турган жана кулчулукту маңыздуу кыла турган, Алла Таалага чын ыхластан берилип кулчулук кыла тургандыгыбызды маңыздуу кыла турган жааты да бар дейт да. Ошондой эле акыл эсти коргоо, ага зыян келтире турган түрдүү нерселерди дин акылды коргош үчүн тыят дейт да. Мисалы, акылды эмнелер бузат? Акылды ар түрдүү баңгизаттар, ар түрдүү алкоголдук ичимдиктер, түрдүү баягы адамдын акылын буза турган не боло турган болсо, ошонун бардыгын ислам дини тыят дейт. Анткени акылга зыян берет. Акылдын саламаттык бир түрдө иштеши үчүн акылга зыян берген нерселердин бардыгын тыюу салган. Мунун жанында ошол акылды акылсыздыкка алып кете турган караңгылык десек де болот дейт да, жахилдик. Жахилдиктин жанында текеберлик, бой көтөрүү, менменсинүү дагы акылга зыян берет дейт. Адам канча текебер болуп, бой көтөрүп, ошондой бир жан дүйнөсү руханий кирге чалдыккан болсо, анын акылы толук кандуу иштебейт дейт да. Мындай саламат бир салим бир акыл эмес дегендей да. Ошол эле учурда таассуп деп коет. Таассуп деген бир жактуулук, фанат болуу. Мисалы, өзүнүн жамаатын гана жакшы көрүп, ушу биздин жолубуз гана туура, башкалардыкы туура эмес деген акыл калчабай эле, ошол диндин өкүмдөрүнө көңүл бурбай эле бир жактуулук болуп алган дагы бул акылга зыян берет. Мына ошол себептен акылга зыян берген нерселерди дин тыят. Акыл саламат бир мындай
таза bir түрдө иштеп туруш үчүн din ошол акылга зыян берген нерселерди тыйып салган дейт. Ошон үчүн көкпеттенбей, керек. текебердикти таштап, акылдын иштети формасында биз кайтыш керек экен да бул жактачы. Ага эми биринчиси айттык, экинчисин дагы айттык, үчүнчүсү бул урпактын коргонусу деп атты, же болбосо урпактын коопсуздугу депчи. Ал дагы кызык болуп жатат, ошону дагы айтып бериңиз. Neslin korunması aslında insan türünün sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekli kabul ediliyor. Burada birkaç yön var. Öncelikle şuna değineyim. Yani çocuğun annesinin babasının belli olması onun için çok büyük bir psikolojik rahatlama. Tarihte görüyoruz biz, babası belli olmayan tarihi şahsiyetler var, tarihe geçmiş insanlar. Bunlar İbni Ebihi diye, babasının oğlu diye anılıyor. Ve bunlar bir toplumda itibar görmüş babaya kendilerini nispet edebilmek için çabalıyorlar. Oradan anlıyoruz ki bu babanın, annenin belli olması insanın hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ve sonrasında mutlu bir aile kurabilmesi için olmazsa olmaz gerekli bir şey. Bunun için dinimiz bir çocuğun annesinin babasının belli olabilmesi için nikah şartını ortaya koymuş. İslam öncesinde var ola gelen nikahlardan bir kısmını ortadan kaldırıyor, geçersiz sayıyor ve nikahın sağlıklı bir şekilde hangisi aileyi koruyacaksa ve aile oluşturduktan sonra da hakların korunabilmesi için hangisi gerekliyse onu kabul ediyor. Ve ilginçtir, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yasaklama yapmayınız, etmeyiniz şeklindeyken bu aileyi tehlikeye düşürebilecek zinanın yasağı zinaya yaklaşmayın şeklindedir. Yani orada la takrabuz zina, yaklaşmayın demek aslında bize çok büyük bir mesajdır. Çünkü zinaya götürecek yollara giren insanların zinaya düşmesi çok büyük bir ihtimalle gerçekleşmekte. Bu bataklığın kenarında dolaşan insanın bataklığa sürüklenmesi gibi bir şey. Gençlerimiz arasında bu evlilik dışı ilişkiler, flört, hele şu an çok yaygın manita gibi ifadeler kullanılıyor. Bu aslında karşı cinsi çok aşağılayan bir şeydir. Yani manita edilmek, bilmem ne yapmak, ondan istifade etmek, onu sömürmek şeklinde düşünüldüğünde karşı cinsin bu ifadeleri kabul etmemesi lazım. Onun için de işte dediğimiz gibi neslin devamı, sağlıklı bir aile toplumunun oluşabilmesi için Kur'an-ı Kerim zinaya yaklaşmayın diyor. Peygamber Efendimiz evliliği teşvik etmiş. İçinizden imkan bulanları evlendirin diyor. Ayette zaten geçiyor. Bu bir yandan evliliği teşvik ederken, zinayı yasaklarken insanların birbirine zina iftirasında, isnadında bulunmasını da yasaklıyor dinimiz. Çünkü bu da benzer bir sonuç doğuruyor. Hatta bir zina iftirasında, isnadında bulunup da ispatlayamayan insanların ömür boyu toplumda şahitliklerinin kabul edilmemesi gibi çok da böyle rencide edici, insanları toplumdan dışlayan bir ceza ile karşılık buluyor bu iftiralar. Bu da işte dediğimiz gibi neslin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve korunması için dinimizin almış olduğu tedbirlerden bazılarıdır. Şu ağayız jogordağı 5 bağlılıktın üçüncüsü bu urpaktı korgoo dep basa belgiledi. Urpaktı korgoo bu urpakka nazar sala turgan bolsok ar bir törөлгөн narisте ата энесинин бар болуусун каалайт дейт. Din дагы ar bir törөлгөн баланын ата энеси анык бар болгондугун коргойт дейт. Ошол себептен дейт, мындай тарыхты карай турган болсок, атасынын баласы деген İbni Abik деген сөз менен колдонуп келет дейт. Ушундай атасын издеген, чырпынып жүргөн, ушундай кайгыга түшкөн балдарды көрсө болот дейт. Алар атасынын же апасынын ким экендигин издеп өмүр кечиришет дейт. Тагыраагы ошол зынадан төрөлүп калган себеп болуп, анын ата энеси ким экендиги анык эмес болуп, ал балдар коомдо ошо өзүнүн
atasının kim ekendigini baylayt deydi da, özünün yüzünü ağartırış üçün deydi. Mына ушул жааттан алып карай турган болсок, дин дейт урпакты сакталышына аябай маани берет. Ар бир төрөлгөн наристе ошо нике жолу менен, туура эмес жолдо баспастан нике жолу менен ак никенин негизинде үй бүлө куруп, ошонун негизинде урпак көбөйтүүнү динибиз койгон. Дин дейт буга чейинки бир канча нике түрлөрүнүн баарын ошол урпактын сакталышы үчүн баарын четке кагып, ушул азыркы нике түрүн карманган дейт да. Ушул тандаган, ушул азыркы нике түрүн карманган, тандаган. Андан сырткары бул ислам дининде зынага жакындабагыла деп айтылган аят бар дейт да Куранда. Башка иштерди карап турсаң дейт, аткарбагыла, кылбагыла деп буйрулган болсо, зынага келген кезде жакындабагыла деген буйруктун негизинде аят түшүрүлгөн дейт. Бул деген ошол зынанын ушунчалык коркунучтуу, ыпылас, жаман жол экендигин көргөн Алла Таала билгендиги үчүн буга муну кылбагыла эмес, жакындабагыла деп катуу эскерткен дейт. Ошол эле учурда бул ошол коомго дагы, жеке адамга дагы терс таасирин тийгизгендиги үчүн бул үй бүлөнүн, урпактын сакталып калышы үчүн бул буйрук берилген дейт. Анан мындан сырткары ошо үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгү барларды үйлөнтүргүлө деген хадистер бар дейт да. Бул дагы ошо урпактын көбөйүүсүнө, урпактын сакталуусуна түздөн түз байланышы бар. Ислам дининде ошол зына кылуунун кандай бир жаман иш болгондой эле, зына кылбаган адамга дагы зына кылды деген жаман жалааны жапкан адамды дагы күбөлүккө өтүүгө тыюу салынган дейт да. Бул дагы дейт ошончолук бир маанилүү иш. Бул урпактын сакталып калуусу жана ага намысын коргоо максатында ушул иш-чаралар жасалган деп айтылды. Evet, dördüncüsü malın korunması. Meşru yoldan elde edilen malları dinimiz meşru görüyor, kabul ediyor. Onun sistematiğini oluşturuyor. Hukuk sistemini ona göre düzenlemiş. Nihayetinde malın sahibi elbette ki Allah'tır. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Ayet-i kerimeyle sabit. Ancak biz yaşadığımız süre içerisinde mal mülk edinmeden de duramıyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Bunu elde ettikten sonra da bir başkasının bizden gelip bunu haksız bir şekilde almasını dinimiz yasaklıyor. Bireysel teşebbüs, mülk edinme dinimizin yasaklamadığı şeyler. Ancak bunları haksız yolla elde etmek veya insanların zararına olacak şekilde bir takım uygulamalarla elde etmeye çalışmak bu yasaklanmış. Mesela hırsızlık yapmak, gasp yapmak, kıtlık zamanlarında malı stoklayarak daha fazla kar elde etmeye çalışmak. Bütün bunlar için tedbirler alınmış ve dinimiz bunların doğru olmadığını söylüyor, yasaklıyor. Kendi malımızı korurken herhangi bir tehlikeye düştüğümüzde veya işte canımızı kaybettiğimizde, öldürüldüğümüzde bu yolla ölen kişilerin de Peygamberimiz şehit hükmünde olacağını buyuruyor. Yani malın korunması esastır dinimiz açısından. Buna karşılık karşı tarafın, diğer insanların mallarına da haksız yere tasallut etmememiz, saldırmamamız, onlara el koymamamız da dinimizin emirlerindendir. Ayrıca mesken dokunulmazlığı dediğimiz konutlara, şahsımıza ait olan konutlara başkasının girmesi, bizim başkalarına ait olan mekanlara girmemiz, izinsiz girmemiz doğru kabul edilmiyor. Oralara girerken en azından kendimizi hissettirecek şekilde bir selam vermek, öksürmek, ses çıkarmak, şu an modern dünyada işte telefon ederek geleceğimizi bildirmek, zilini çalarak onu haberdar etmek, bu şekilde evdeki mahremiyetin korunması esas alındığı gibi evimizin yakınında, civarında, özellikle köy hayatında yaşayan insanların evinin yakınında, civarında bulan mallarının hırsızlık yoluyla çalınıp çalınmadığı ile ilgili endişe duymaması için oralara giderken haber verilmesi isteniyor. Bütün bunlardan çıkarabileceğimiz sonuç,
mal, mülk dinimiz açısından elde edilmesi meşru olan şeylerdendir ve bunların korunması da güvence altına alınmıştır diyebiliriz. Ошол сакталышы керек болгон, корголгон 5 баалуулуктун 4-нчөсү бул мал мүлк дейт да. Адам баласы мал мүлк топтобой туруп жашай албайт дейт да. Кайсы эле адам болбосун, бул жашоосунда бир келген өмүрдө дейлик мал дүйнө топтоо менен жашоосун кооздойт экен дейт да. Ошол топтолгон мал дүйнө таза жолдон келген кирешени ислам дини коргоого алган дейт да. Ал кол тийгиз болуп эсептелинет дейт. Андай мал мүлккө эч кандай кол тийгизбеш керек. Ошол эле учурда ислам динибиз уурулукка, опузалап талап кылууга, алдамчылык, кумар оюндары, ашыкча ушул сыяктуу бир туура эмес жолдор менен киреше жыйноого, ушул сыяктуу мүлктөрдү терс бир көрүнүштө экендигин айтып, ислам дининде ушул уурулук, жаман баягындай жоруктарды тыюу салган. Алла Таала элчиси мал мүлкүн коргоп жатып өлтүрүлгөн адамды, ошол жанын коргоп, үй бүлөсүн коргоп өлгөн кишини шахидтердин даражасында болот деп айткан риваяттарда бар деп айтты. Андан сырткары адилетсиздик жол менен, туура эмес жолдор менен бирөөнүн малына кол салуу бул аябай чоң күнөө экендигини баса белгиледи. Мунун жанында негизи дейт ошол мал мүлктү жашаган жериңди дагы коргоого алууң бул исламда каралган дейт. Бир адамдын үйүнө барарың, азыркы учурда мисалы телефон чалып, мен сенин үйүңө ушундай конокко барат элем деп алдын ала кабар берип, же айылына бара турганда азыркы учурда эми технологиянын жардамы менен ушундай алдын ала кабар берип баруу бул ошо уурулуктун жанагындай туура эмес түшүнүп калбоо, коркунучта болбош үчүн бул өтө жакшы жагдай болуп эсептелинет дейт. Ошол жалпысынан алып карай турган болсок, ошо 5 баалуулуктун сакталышы, корголушу керек болгон баалуулуктардын арасында бир адамдын өмүрүндө топтогон мал жандыктарын коргоо бул исламдын коргоосунда деп айтылды. Son olarak dinin korunmasına ayırdım. En son belki en başta da söylediğimiz gibi Hazreti Adem'den bu tarafa insanlık için gönderilen bütün dinlerin temel esasları bunlar. Aslında tek bir din var. Ona da tevhid dini demiştik. Ancak görünümleri ve işte uygulamaları biraz birbirinden farklı gösterebilmiş. Bu dinin ilk peygamberle birlikte, ilk insanla birlikte bir peygamberin gönderilmiş olması, dinin gönderilmiş olması bize gösteriyor ki bu din evrensel bir şey ve insanın fıtratında olan bir ihtiyacı karşılıyor. Bu ihtiyaç inanma ihtiyacıdır malumunuz. Yani o ihtiyacı bizde yaratan Allah, ihtiyacın karşılanması için de ilk insandan itibaren din göndermiş. Burada dinin korunması dediğimizde aslında bu Allah'ın gönderdiği dinin, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte bize gönderilen dinin korunması dediğimizde Allah'ın gönderdiği dine başka insanların, başkalarının bir şeyler eklememesi ve dinden herhangi bir şeyin de çıkarılmaması olarak da düşünmek mümkündür. Çünkü dinin koyucusu, sahibi Allah'tır. Peygamber bile bir dinin sahibi değildir. Ancak onu tebliğ eder. İn aleyke illel belag buyurur Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberler Allah'ın izin verdiği ölçüde kural koyabilirler. Bu bakımdan yine muhlisine lehuddin ayetlerinden, ona benzer ayetlerden anlıyoruz ki biz dinin kaynağı sahibi, yegane sahibi Allah'tır. Ve onun koymadığı herhangi bir şeyi din diye yaşamak ve insanlara telkin etmek dinin korunmasına zarar verecek bir şeydir. Bu bakımdan dinden olanla dinden olmayanın ayrılması temel hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bunun için de klasik geçmişten beri uygulana gelen bir kuralımız var. Din dediğimiz şey mütevatir yolla gelen haberle tespit ediliyor. Onun için de zanna dayalı, şüpheye dayalı herhangi bir şey din olarak kabul edilmiyor.
Bu tabi din dediğimiz şey sadece yasaklardan ve emirlerden oluşmuyor. Bunların sürekli hale getirebilmesi, toplum tarafından benimsenebilmesi için de mimarimizden müziğimize, estetiğimize, sanat dünyamıza varana kadar bunların desteklenmesi lazım. Yani bir teravih namazında ne bileyim bir enderun usulü kılınan bir teravihin den tutun da cami estetiğine varana kadar dinin koymuş olduğu temel değerlerin bu tür sanat çeşitli yönleriyle desteklenmesi ve topluma benimsetilmesi gerekiyor. Burada değinmek istediğim bir başka husus daha var. Biz insanlar maalesef dini kuralları başkaları içinmiş gibi düşünüyoruz. Kendimiz için değil de başkaları uysun diye sanki vaz edilmiş, ortaya konulmuş gibi düşünüyoruz. Bunu biraz trafik kurallarına benzetiyorum ben. Yani trafikte herkes kurala uyusun istiyoruz ama kendimiz sanki bir ayrıcalığımız varmış gibi işte sağ şeritten gitmeyi, hatalı sollamayı kendimize mübah görüyoruz. Dinde de böyle kuralları sanki başkaları uygulasın da biz rahat edelim gibi anlıyoruz. Veya öte taraftan dinin insanlığın ahiret, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir ilahi kurallar bütünü olduğunu göz ardı ederek dini kendimizin kurtaracağı gibi bir kahramanlığa soyunuyoruz. Oysa ki biz dinle kurtulacağız. Onun için son olarak merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin bir sözünü nakletmek istiyorum. O diyor ki, İslam'ı kurtarmayı bırakın, İslam'la kurtulmaya bakın diyor. İslam'ı kurtarmayı bırakın, İslam'la kurtulmaya bakın. Herkes bu bakımdan kendi dini anlayışını tekrardan gözden geçirmesinde fayda var. Din ilk önce bütün bireylerin kendisinin yaşaması, kabullenmesi gereken temel ilahi kurallardır. Bunu seyircilerimize bir kez daha hatırlatmak gereği duydum. Teşekkür ediyorum. Ağayыбыз ошол динди коргоо дагы ошол жогорудагы айтып келген баалуулуктардын бири болуп эсептелинет дейт. Дин ар бир доордо бар болуп келген. Бул фытри, тубаса, табигый бир түшүнүк дейт. Универсалдуу бир институт десек болот дейт. Адам баласы ар дайым жогорку бир күчкө таянып келген дейт да. Жогорку бир жаратуучуга баш калкалоого табиятынан муктаж дейт. Ошол дин болуп эсептелинет. Ал дин чыныгы Кудайга жеткирген бир ишеним. Динди сактап калууга келе турган болсок, буну албетте адам баласы сактабайт. Аны динге Кудай тарабынан жөнөтүлгөн буйруктарга кандайдыр бир адамдар тарабынан өздөрүнүн ой пикирлерин салып киргизип жибербешин камсыздаш керек дейт да. Ошол жааттан алып караганда дин корголушу керек. Анан мындан тышкары ишенимди түзүүдө колдонула турган далилдер дагы мутаватир жолу менен болуш керек. Мына ислам дини дагы ошол мутаватир жолу менен, тагыраак айтканда, ишенимдүү кишилер тарабынан ишенимдүү кишилерге жеткирилип, алар дагы андан кийинки кишилерге ушинтип урпактан урпакка мутаватир жолу менен ислам жетип келгендей. Бул динди агай ушундай бир мисал берди. Көбүн эсе дейт, адам баласы диндеги коюлган куралдарды, жоболорду адам мага эмес, тигилерге деген мааниде, башкаларга деген мааниде түшүнүк алып жүрөт дейт да. Көпчүлүк адам баарыбыз эле дейт да. Буну мен дейт жол эрежелерине салыштыра берем дейт да. Жол эрежелерине салыштырам. Жол эрежелеринде ошо башкалар жол эрежелерин карманып түз жол, биз каалаганыбыздай эле өзүбүздү эркин каалаганыбыздай жолду бузуп кете берсек дагы боло берет дегендей бир түшүнүктө жашайбыз дейт. Чындыгында дейт, бул диндеги өкүмдөр, жоболор бардык адамга, сага да мага да дегендей да. Ошол динди коргоо жана мал мүлктү жогорудагы айткан эмелердин бардыгы ошо 5 баалуулук болуп эсептелинет. Бул диндин коргоосуна алынган, корголушу керек болгон негизги баалуулуктар дейт. Сөзүнүн аягында ошол Ахмет Арваси деген улуу аалымдын сөзүн айтты. Исламды сактоону, куткарууну
таштагын, токтоткун, ислам аркылуу кутулууга аракет кылгын дейт да. Бул деген сөз дейт, ошол дин аркылуу, ислам аркылуу өзүңдү куткарып калгын. Исламды сактап калам, коргоп калам деген түшүнүк эмес, ислам аркылуу өзүмдү куткарамын тозоктон, жамандыктардан, жаман ахлактардан дегендей агайыбыздын сөзүнүн мааниси жалпылап алганда ушундай деп айтып өттү. Рахмат агай, чындап эле аябай пайдалуу бир тема болду, чындап эле. Анан биз ошол фыкых усулу тарабынан караганда да айттыңыз го, биз азыркы 5 баллукту дегенде эле ойлоп калбасын, жалаң эле тыюулар же буйруктар эле депчи. Анын ичинде эстетика дагы бар, архитектура деген нерселер депчи. Ошол бизде дагы ошо фыкх усулунда хаджият, тахсиният деп, ошол хаджиятта рухсат, тафул харач, же болбосо тайсир, жеңилдик принципи. Ал эми ошо тахсиниятта макаримул ахлак же махасинул ада же ахсадул махасин деп ошол нерселерди коздоп кетет да. Ошол менен анан толук болот окшойт бул нерсе. Анан ушул нерселердин айттыңыз да 5 баллуктар бар. Анан ошол нерселерге тыюу салынып атат, ошол 5 нерсени коопсуздугу мененчи. Бирок ошон тыюу менен ошол нерселерди аткаргандарга дагы бир муайида жазасы дагы бул дүйнөдө да, акыретте дагы бар десек болчудай да. Элбетте. Чоң рахмат агай, ошол бизге бүгүн дин коргоого негиз алган 5 баллуктар боюнча кызыктуу, пайдалуу бир сухбат кылып бердиңиз. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат сизге да котурмачылык кызматка. Кымбаттуу көрүүчүлөр, барыбызга маалым болгондой эле биздин тетиги биринчи адам атадан баштап пайгамбарыбызга чейинки бардык диндердин жалпы аты ислам дейт. Ошол ислам динибиз 5 негизги баллукту коргоого алат экен. Ошолордун биринчиси ошол динди коргоо. Бардык диндер тавхид дини, тавхид болгондуктан ошо ишеним негиздери, ибадат негиздери корголуп келген жана ушул уланып келе жатат бул нерсе. Анан ошо таухидке каршы болгон ар кандай туура эмес ырым-жырымдар, бидаттарга дагы биздин ошол динибиз каршы турат экен. Экинчиси дагы бул ошол адамдын урпагынын колдонуусу. Ар бир бизге ошо ислам динибиз үй бүлө курууга, никелешип үй бүлө курууга үндөйт пайгамбарыбыз дагы ошол Кур'ан-ы Каримде. Анан никеси жок төрөлгөн же болсо никеси жок ар кандай ойноштук, бузук кулуктарды, ар кандай жыныстык жакындоолорго тыюу салат. Керек болсо ошол башка бирөөгө зынакор деп дагы бул жала жабууну дагы аябай бул мындайча айтканда тыюу салат биздин динибиз. Буга дагы мана береткен. Үчүнчүсү бул адамдын мал мүлкүнүн жеке менчигин корголуусу. Бизде дагы айтат, азыркы учурда да актуалдуу. Ар бир жеке менчик бул кымбат. Ошол адал жол менен тапкандан кийин ал сөзсүз корголот. Жана ошол жеке менчикке, адамдын мал мүлкүнө мындайча айтканда чек араны ашкан уурулук, мародердук, тоноочулук, рейдердик сыяктуу ар кандай туура эмес иштерге дагы тыюу салат экен. Төртүнчүсү адамдын акыл эсинин корголуусу. Барыбызга билгендей эле бул ислам динибиз мукаллаф бир жоопкер болуш үчүн акыл эстүү болуш керек жана ошол акылды дагы иштетиш керек. Бул жерде жогоруда баса белгилеп кеттик. Ал эми төртүнчүсү бул ошол эле төртүнчүсүн айта турган болсок, бул адамдын өмүрүнүн, жанынын корголуусу. Адамдын жаны кымбат. Ошол бир жанды куткарган, бүткүл адамзатты куткарганга барабар, бир жанды өлтүргөн бардык адамзатты өлтүргөнгө барабар деп ушул 5 негизги баллуктарды тапкан. Албетте буну биздин ошо тарыхый учурда, өтмүшүбүздө алымдарыбыз ушул 5 негизди негиз алган. Андан кийин дагы ошол бир гана тыюулар деп ойлоп калбашыбыз керек биздин көрүүчүлөр. Анын ичинде ошол хаджият деген бар, жеңилдик принциби, рухсаттар, дафул харач деп коет, бул ошол кыйынчылыктарды кетирүү. Ал эми тахсиният ушуну менен коздоп, эстетикасы менен биргеликте бул ошол макаримул ахлак, жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак, махасинул ада, жакшы маруф үрп адаттар. Ал эми ахсанул махасин деген дагы жакшы иштер менен биргеликте бул уланып кетет. Ушул 5 негизди коргоо менен биргеликте ошончо 14 кылым өттү. Мындан кийин дагы жаңы келишимдер, жаңы үрп адаттар ушул 5 негизге каршы келбесе, ушуну сакталса, албетте ислам дини ал нерсени кабыл алат. Жана бул ислам дини эң акыркы дин, универсалдуу дин. Бул кыяматка чейин бул нерсе улана бермекчи. Ушуну менен Дин жана жашоо программасы соңуна чыкты. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.